harga Proton ni dia after a few years lah kalau beli harga dia jatuh lebih cepat berbanding dengan kereta Pro 2. Ultimately it's because of demand and supply lah. Ultimately mesti atas demand and supply. Betul. Tapi kenapa demand tu naik, I can say that it's about the reliability lah of the Pro 2 lah. The Pro 2 lah. Generally we should say that lah. Tapi Proton is not that unreliable I think. So kenapa orang tak minat dengan kereta Proton yang used ni? Proton ni dia ada persepsi yang orang kata macam tak bagus and everything. Tapi apa yang saya nampak, Proton ni sebenarnya bukannya tak reliable sangat. It is a reliable car. Only dia punya transmission tu yang orang nampak macam teruk sangat lah. Transmission mana tu? CVT dia lah. Tapi itulah CVT bukan ada kat semua kereta pun. Kereta dia yang original lah, macam Saga, Persona. Yeah. Even Saga pun dah turns to 480 now. 480 Iris masih pakai Iris, CVT. Yeah. Tu yang macam normally kita akan rasa macam tak bagus and all. Tapi nampak juga orang beli juga sebenarnya Proton. Dia lower punya price range kan. The lower ones. But I still don't know though about the X series lah. Yang Geely series punya Geely, Proton. okay. Yeah, that one I don't know lah. Tapi dah setting lah. Demand, kalau saya tengok tahun 2024, Proton jual 150,000 lebih. Dan Pro 2 jual 360,000 lebih. Pro 2 punya strength pun memang pada harga yang lebih mampu milik, dengan teknologi yang datang daripada Daihatsu dengan Toyota. So gabungan itulah yang buatkan dia nampak macam better beli ni. Harga pun macam tak mahal sangat. I think this is the fact that everybody knows kot kenapa orang beli.